Cida naon ngedik bela ribu gede sejak putus ribu dicap paksa goyang suka-suka sana dan sama-sama bos utai badak pria jadi aja Api daya
Urang eling kana diri anak inu sutisna cinta damai di dunia seueur goda. Urang eling kana diri wajah nu dina badak liar di dunia seueur goda. Kemang seka buah hati palurah motor badak liar nu manis pucah. Kemang seka buah hati nu manis nu manis pucah.
Percuma muat
Muga-muga anjing
Karasa taya nunya telasana diri hati di Gusti atuh kumaha manana nyeri-nyeri teh neng nami lah-lahan teu aya deui hirup ge di saku batu gali abdi mah yuni kalaka maburak taburek kabawa ku angin kahujanan kanginan ge pantesna jujuna
nganu ngungkul bukan nyeri palias papisah deui hari wayang wayang mang wayang 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 mana palurah enona Suganda wayang mang wayang nama wayang penggawa wayang 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 nama wayang penggawa
kering hati baik pada non bayu mata kering hati baik daun lapang si kembang hari jopi bahura hari anggang hoyo cepat kasono saya pegatna Pak Ibut pagelaran kasono saya pegatna Bepoja jalan kediu Bepoja jalan kediu meser kupat di abonan meser kupat mingkuni kayu di abonan Bepoja direk bangsu mami kayu lupa ya Bepeja direk masuk lamupat ka awonan kang aca pagelaran ulang upat ka awonan Karawang Kota Pangkal Perjuangan Lumpung padi bahan pangan yang tempat para sediaman Kota Karawang menanggar interaksi ngadong arti dan tertib aman bersih Kota Karawang ayo bangkit nakadiri mawangun sagala wedang apal ora mulyono namanya payun babera ukat pemangku hajat sabada sapa no Karawang apal ora ukat sabadesa tuh matele gelar interasi babera mulyono teras paling itu mah apal ora mulyono nu ngandung harti indah tertib aman bersih hei seniman para petani apal ora mulyono hei darmawan jang karyawan hei jutawan jangan cendekiawan hei tukang bakso ayo rampang makalangan Bapak Lurah kaul heula Pak kapayun apa lurah ukat atas sabadesa icana aku Pak Lurah Pak Karawang Kota Pangkal Pak solendang kayak kena solendang perjuangan atas Pak Wakil Gaet lumpung padi bahan pangan Pak Wakil Gaet Loji Karawang yang tempat para seniman apa lurah ukat sabadesa Karawang
kota Karawang Daom juga gitu. Abah Otong Ebo Jaya ayo bangkit nakadir Kosong kayak game bisa gua alay gitu teh. Opik CS Trooper sama Purwasari Awangun segala wedang Agali Numawa nyari Apal Lurah Mulyono Deui anu bagus Mama Teler Karawang dihibur ke Pawakil Gaet Mama Teler atuh tah. Pawakil Gaet. Kota Pangkeng Perjuangan Lumbung padi bahan pangan Apa Lurah Mulyono deui jangan tempat seniman Aulis Teguh Pada mulih nih Bapak Lurah ge. Pawakil Gaet tadi. Kota Karawang Pawakil Gaet Loji Tiloji. menang gelar interasi Bapak Lurah atur lang wilujeng angkat Lurah. Pawakil Gaet Loji Apa Teguh. nu ngandung hati Dibayar kontan wae gede deh ya. indah tertib amang Pawakil bersih Gaet Loji Karawang. Tas pangaris Pawakil Gaet Kota Karawang Kolohok wae. gelar interasi waduh arti Pawakil Gaet deui Anjir respu. Kota Karawang Pawakil Gaet ayo bangkit takadir Awangun sagala wedang Agali mawanya Allah. Monas kuring kalina laki Opik CS Trooper sama Purwasari Pawakil Gaet Loji kumaha Paler aukat. kumaha jayana Paler aukat. Palura Uka Sahabat desa. Opik CS Trooper sama Purwasari Abah Otong Ebo Jaya apa lu Alurah Bao. Alura Bao Iya. Opik Trooper sama Purwasari Opik CS Deui sayang Nah di mana yang penongkong Bapak kaya anu bagus Dina gelasan kita Pawakil Gaet Pawakil Gaet Loji Apa Lurah Ukat Sabah Desa Bayar lagun Bapak Yayat Dayuh Jongol. Batong Ebo Jaya deui Neng. Sana. Batong anu Batong aturan Aturan kapayun Paler aukat. Sahabat desa. Pemangku hajat. Apa Lurah Bao deui Padayat. Palura Bao anu mana Pakaian. Opik CS Trooper sama Purwasari Gitu. Bapak Kayat. Opik CS aturan bayar lagun Apa Lurah Otong. Terasat Ebo Jaya. terusut Apa Lurah Otong. saradat Opik CS terobos Apa Lurah Otong. kalang kalele di Bandung kalang ngolosong Opik CS di Malun Jawa Pawakil Gaet. Terasat Pawakil Gaet. Loji. Pawakil Gaet. Apa Lurah Ukat saradat Pawakil sorong Gaet. di Bandung Loji. kalang ngolosong ditarik kalang kalele Apa Lurah Ukat Sabah Desa tinggalin zaman Lurah Ukat zaman maju Bersama Purwasari. Apa Lurah Ukat Sabah Desa anu mana
kiclek apal raukat loba gigit Ampun, Aupik CS yang bingung punya apal super raukat gedek. anu mana Ampun, Aupik CS. apal raukat sabadesa tinggal jaman Aupik CS. papakayat deui anu pangeun Lalalala. pakayat bayar lagun pakayat untung sok loba untung abah otong bojaya abang Papa Lurah, abah otong bojaya Palura Uka, sok loba Pemangku Haja, untung Sama Desa. palura baong luman pewakil Palura gaya Ukat, Sama rasa Desa, pewakil gaya Pemangku Hajat. soroso Soroson. sararat Torong tari kala kalele bedung kala kolosong palura baok deui tinggalin jaman rasa da palura baok korosot sarada palura baok torong tari kala kalele di bedung kala kolosong tinggalin jaman majuan palura ukat sabadesa Woi mati dia banyak. Cilek loba nutigit Anu Pak. untuk sok loba untuk Peraukat. palura ukat sabadesa loba nuntung sok jadi buntu orang gadok Purwasari sok jadi buntu